lalela eJoshua, lalela eJoshua. Uyangeva Joshua, cela ungilalele Joshua. Ngimeja vimi uyeva Joshua. Kumbe naleli gama lelithi Joshua waltapaphi lo JR Joshua. Joshua cela ukutshela mfana wami. Nawuthi mfana wami unemasimba wena uyeva. Unemasimba Joshua uyeva. Mfana wami mina kube wena ulakangwane. Bengidakudingela ukuthole mina wena. Uyeva kambe. Ngilokuthi uyabaleka uqwelela amahlathi onke. Kokuqala mina nginebantwana nginemfati nginelisonto. Umsebenzi lengwendako ngawufihli. Ngiyathandazela ngilapha labagulako, ngiyabaphilisa. Futhi imali nginayo. Uyeva kambe. Nemali mina. Angabalekeli bantu abami mina ngahlala la gangeni. Uyangeva Joshua. Uyangeva Joshua. Uma ngabe Joshua uyeva ungifune center. Ngibithe center mina uyeva. Ngibithe center Joshua uma ungifuna mina. Angisiyi umngane wakho, sinza ngayakho. Uyeva. Number 2, uNkulunkulu akasisiphukuphuku njengawe. Wena usuya umprofeti uyinja. Uyeva ka? Awusuya umprofeti uyinja. Awunathi unganikwa lipalisho unikwe singwa. Ubese lesingwa ujika ubajikjela ngaso lalaba kuphele singwa. Ngiyawucela nje iphudemo nanaba labatelekako bangixolele kakhulu. Angilwe nemaphathi. Angiyuze futhi ngilwe nemaphathi. But isilima ngidawulwa naso. Lesi silima lesi. Kungahambe ukuthi ukhuluma naNkulunkulu. Kwaqala nginokutshela Joshua. uNkulunkulu akazange sakakhulume nemuntu. Even ngisho na Jesu akazange sakakhulume naye. uNkulunkulu uhlangana naye ngetingiloza awuzange ukhulume naNkulunkulu. Ungento ungathi uNkulunkulu ibhola yakho. Ungento ungathi uNkulunkulu ngumngane wakho. No, ungakwendi lo. Number 2, liBhayibheli lithi nangabe uyalalela Joshua, lithi yetamelani kuba nekuthula nabo bonke bantu. Yetamelani kuba nekuthula nabo bonke bantu. Lalela Joshua. Nangabe mfana wami uzange sokube sigebengu, ngaba sigebengu mina, uyeva ka? Ngaba sigebengu Joshua. Joshua, ngingoko zabantu mina. Uyangivumisa. Mina nangabe uyangifuna, ngicela usale ubhalo uthi Major Fee, nami ngitana uNkulunkulu wami, nami ngotana lo wakho. Ngicela sime center. Umhlaba siutshele ukuthi uqela ukuthi sime center. Ngicela kuma nawe center, sibe soyi2. Ngicela uthathe emakhosi wabeke eceleni. Ungafuni kufaka lunyawo lolubi kwa bantu labafuna lokulabakufuna. Bantu bafuna kuphumelela bafuna inkulumo wena ubafaka embangweni wakho nawe lo wathi ukuthi bakudlisa laba yakudlisa engwenyama wasutha wathi nekusutha namuhla utohlamba latha buhlazo. Ngicela kanje le ncwadi yaJoshua lothi wena uyifunzile lo Joshua abanibalo lomkhothako le ngozi lo Joshua akushiwongo ukuthi akahlasele le ngosi lebekanayo bekuyingosi lebeyitolwa nabo against bona ayikake ingwenyama ibe against bona. Number 2, lolo siqhelako balive bantu kuyevakala manje ke wena ngenxa ukuthi ulidlambedla ngiyathi ingomo yakuphi. Ngifuna ukutshela Joshua mina abantu bemaphathi incumbi yabo lamgodweni bangithanza nami futhi ngiyabathanza ngoba sinemaswati sibantu abamnyama. Wena ngokutshela Joshua ngokutshela wena Joshua wena waphingwa uyeva ka kude wakamthetho lofanana nawe. Ngicela ukutshela sibabonile bahambile boba beTV bahamba bonke nabaya kude wakamthetho wena uliveza ndlebe Joshua Shem. Uyabona mntwana bakhe ngicela ukutshela iqiniso
mina ngcono angafihli mina nginelisonto eJoshua lelingake stadium. Number 2 bayaqwala Joshua. Number 3 ngiyabalapha eJoshua ngilotshela mina ngimeja fe ngifeva wonke umuntu ngilapha nje nginemaphoyisa nginemasotsha nginebantu bemaphathi lele ngibe nabo la esontweni ngibatshele ukuthi ngithini kuzufune inkululeko kufuna uhambe ngayiphi line bakwathi lo angeke ngilwe nenkululeko yebantu mina ngeke ngize ngime eminyango mina nyalo namasimba uyangithuka wena uyeva eJoshua ngidawubhekana nawe mfana wami mina uyangiva musa uNkulunkulu akasisiphukuphuku ukuthi uva wena kuphela qela ukutshela nangemagama Joshua kuhluthisa lenhloko yakho utawuhlanya phela wena uyangiva musa ukuthi ngizini akasho uNkulunkulu uthi uNkulunkulu encwadini yemakhosi hloniphani emakhosi enu ngekwasemhlabeni uyangiva ukuthi ngithini kuthi inkosi lebe ngaphiwa umsimeto wayo nje eBhayibhelini uyeva kabi kuthi inkosi lebe ngaphiwa wathi na uyibona le nkosi ukuthi lala nengomo wathini wabongelela dipti bongelelo wena ngithithi bongelelo lo wathi bongelela eJoshua lalela ungawoneli emaswati ulwetimbi takho nengosi ubese ufuna kufaka emaphathi ngendlela angibathi nabona labanye ukuthi bakufake njani labo ku social media bakungenise njani kuze kukhuluma nomunye la social media uthi sicela ususe letibuko wena ungathi uyafuna ufunelwa iphathi kanti wabalekela tinkinga takho. Number 2 Joshua wena na utohamba yakhumbula ukuthi wathandazelwa ngime Joshua phela wona wangena la ekimi ngatokuthandazela kwaze kwasho wena uthi ngingumprofeti namhlutho ngethuka angingene mina kuyongena emakhosini Joshua ngine passport yala kangwane ne ID yala kangwane nginako konke kwala kangwane ngicela ukuchazela lalela ngokutshela nangabe ingwenyama itawukhulula imali ikhulule bantu lokule bakuvaka Joshua utawusophila kuwena utawenda njani labantwana lobashiye ekhaya wabashiye kabuhlungu batondliwa ngibani abantwana Joshua eJoshua ticabangela umtshala nakethu ungaphili njengemfana ngiqala ukutshela ungaphili njengemfana ngiyakunothisa mina Joshua ngawuphuma nawe mina uyangiva ngawuphuma nawe nangabe unaso sithombe sami usibambe uhlale naso nami Joshua ngawuphuma nawe nakusebenza mfana wami nakusebenza Joshua na ungangathi nakusebenza mina uyangiva angilali mina uyangiva ungangethuki mina ngisinza ngayakho angake ngivale ukuthi emaphathi akangabi khona angake ngivale ukuthi but lengutshela kona I know my democracy ngiyayathi democracy angeke ungitshele ngedemocracy awusufaka abantu ukuthi bembango lobalekise wena nomuntu utobaleka uyathi uzwaqhamuka emazundini watongena la ke ngakubeka tandla yalo tokhuluma kwakho cela ukutshela Joshua please be careful asiphahli nzawonye asihambi nzawonye ngeke sivume ukuthi noma ngasifuna imali sayishika namhlabeni ngeke sivume ukuthi noma ngasifuna imali ukuthi utasitshela ukuthi asilalele lo msangano wakho wekuphokuto sitshela ukuthi wena wathi boqhebisa ubafundisani kwabona labantwana utobatshela ukuthi wena inkosi ilala nemntwana ubafundisani kwabona labantwana utophoka ukutshela ukuthi inkosi iyaphingwa bowukhona wena lesikhathi indlovukazi iphinga inkosi asingaqhatshaniswa phela imali siyayifuna vele but akungende bese wento sifake emqondweni ukuthi balahlekelwe ifocus yekokuthi bafuna nanamuhla ngiyethuka lalelani enine ngibhala la Facebook ngicela ningiyekele ungethi futhi kimi na ungayefuni kutakimi kodwa egcineni ntangithinga wena ungethi kimi na ungafuni kutakimi angiyufa nawe ngeke ngihambe nawe angeke ngene ezulwini ngokuthi ngingeniswe nguwe nangabe uyayidla inkomo uyayidla imbuthu uyakudla konke ngeke tinyamatana hlala ungakusebenzisi ngoba lokhu uyakudla ngicela ukutshela iqiniso sengivalelisa Joshua lalela mina ngilapha abantu abaningi kakhulu nginebalanzele abaningi kakhulu even ngisho noma sinalapha erenkini awunabandla umuntu nje uphila lathi kangene nyalo ubunele kubona imfihla nakhona kusimfihlakalo watshelo sothi utshela wathi lwandle wathi kuthini lalela ngokutshela emnaketho laba emaswati la kufunako enkosini ngifuna ukutshela emaswati inkosi tabanika ngifuna ukutshela iqiniso but angikwadi wena ukuthi uyawuqina ubhekephi uyangivuma ungakaki wena ungakaki Joshua ungakaki ngiyakuyala mina ke awusi umprofeti wena usigebengu yevayini usale kahle ngiyakutshela meja mina ngipheka libhodo lithulule na ufuna tibongelelo tami ukuthi
liduma ebusika line ebusika ngabe ehlobo kuyoba njani izulu libovu likhiza ebusika ngabe ehlobo liyoba njani dibongelele angithola mina ngiyabonga